Kalau kita mau easy payment purchase ataupun beli emas secara CCM 6 bulan, kita klik easy payment purchase ni tuan-puan. Okay. Kita klik easy payment purchase, EPP. Okay. Kita boleh klik yang itu. Lepas tu, scroll dekat bawah, kita akan jumpa dia punya jadual pembayaran setiap bulan. Okay. Cincin emas tadi tuan-puan, kita bayar selama 6 bulan, 200 berapa tadi tuan-puan? Nampak dekat sini. Rp212 selama 6 bulan. Jadi, seronok kan? Kita beli emas tidak perlu lagi melalui Ibu Kutu Emas. Tapi kita manage sendiri kita punya akaun emas gap. Okay? Tuan-puan daftar percuma. Selepas tu tuan-puan mulakan tabungan emas tuan-puan. Semuanya saya akan ajar tuan-puan, guide tuan-puan macam mana beli emas secara EPP. Sebab saya dulu tuan-puan, saya mulakan simpanan emas saya pun dulu sebab ikut Ibu Kutu Emas saya. Okay? Setiap kali beli emas, saya ikut Ibu Kutu Emas saya untuk beli. Tapi masalahnya, satu tuan-puan, bila ada 1 orang, 2 orang tidak bayar, menjadi masalah. Barang kita tak sampai. Satu, kita nak pilih barang tu, duit itu tidak cukup. Bila satu grup tu ada 10 orang, ada 2 orang tak bayar, kita punya pembelian emas tu pun dah sangkut kan. Tapi kalau di public gold ni tuan-puan, apa yang menarik dia? Kita boleh kutu emas, kita manage sendiri kita punya pembelian dan pembayaran. Okay, mudah. Boleh nampak dekat sana, kita beli emas mudah, semuanya kita manage tanpa perlu melalui Ibu Kutu Emas lagi.